Ya Allah ya Rob, pegel banget. Ya Allah, rasanya aku pengen banget melihat bidadari satu aja ya Allah. Dan ingin rasanya aku melihat wajahnya ya Allah. Amin. Mang, Amang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nuhun ya Allah. Bidadari nangis dongkap hiji ya Allah. Amin. Ih, naon sih ari Amang? Orang rek nanya musola sebelah mana? Sugan teh bidadari nanya musola, Neng. Nya. Musola lurus ke belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, lurus, mentok ke kiri, terus ke kanan, lampu merah ke kiri, guys. Jadinya. Astagfirullahaladzim. Seruan baik, ngapain ayo? Apaan sih? Kirain nama Azril nih. Ih. Enggak mau Adil, cuman syuting doang, syuting. Peace. Mang, gorengan, Mang. Oh, siap, Neng. Mang, aya gorengan naon wae? Gorengan singkong, goreng tahu, bakwan. Lain mana, Neng? Rek nanya, amun goreng tempe naon wae sih bahanna? Ya, goreng tempe mah bahannya meuli tempe hela, meuli tarigu, Neng. Cicip wae. Terus meuli diaduk adonanna terus digoreng jadi gorengan tempe, Neng. Bade sabarahaeun. Oh, amun meser tempena di mana? Di Lampung apa di Jambi? Meser tempe mah di Bekasi, tuh di Lampung, tuh di Jambi. Jadi bade meser mah, Neng. Kita tuh ngananya hungkul. Mohon. Sami-sami. Oke, kasih Mang. Pok ame balalang kuku. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Neng, tahu nggak? Udah tahu. Bagusnya cantik loh. Bagusnya cantik. Coba kalau jelek, loading.